Može li jedno iznenađenje promijeniti sve što mislimo o poznatoj ličnosti? Upravo to ćemo otkriti dok zavirujemo u svijet Zoran Kesić. Nakon dugog skrivanja, konačno je progovorio o svojoj tajnoj svadbi. Volim je, sada ima svoju priču. Ko je žena koja je osvojila njegovo srce i zašto je odlučio sakriti im ovaj važan trenutak? U ovom videu otkrivamo sve detalje, reakcije i emocije koje stoje iza ove neočekivane odluke i vodimo vas kroz priču koju ne smijete propustiti. Konačno progovorivši o svojoj tajnoj svadbi, Zoran Kesić je otkrio detalje koji su dosad ostali skriveni od javnosti, bacajući novo svjetlo na priču koju su fanovi dugo nagađali. Premda je njegova karijera uvijek bila pod lupom medija, ovaj lični trenutak pokazuje potpuno drugačiju, intimnu stranu Zorana koja do sada nije bila izložena. Sam čin vjenčanja bio je pažljivo planiran i organiziran daleko od očiju javnosti. U Beograd, u intimnoj atmosferi koja je omogućila mladencima da proslave ljubav bez vanjskih ometanja. Iako su detalji i lokacije i samog događaja držani u strogoj tajnosti, sada izlaze na vidjelo sitni tragovi koji su ranije prolazili nezapaženo. Od diskretnih objava na društvenim mrežama do suptilnih naznaka u njegovim intervjuima, koje su sada dobile potpuno novo značenje. Prije nego što je javno priznao vjenčanje, Zoran je dugo uspješno balansirao između javnog i privatnog života. Njegova partnerka ostala je anonimna u očima medija, a njihova veza bila je pažljivo čuvana. No, oni koji su ga pratili pažljivo primijetili su određene promjene u njegovim navikama i ponašanju, od naglog pojavljivanja diskretnih fotografija sa zajedničkih putovanja do komentara u emisijama koji su aludirali na posebnu osobu u njegovom životu. Sve su to bili tihi signali koji sada u kontekstu otkrivenog vjenčanja dobivaju potpuno novi značaj. Iako je Zoran poznat po svom satiričnom i duhovitom pristupu u medijima, u ovom slučaju pokazuje svoju ozbiljniju, emotivniju stranu. Njegov govor o ljubavi, predanosti i važnosti privatnog prostora otkriva čovjeka koji zna cijeniti intimnost, čak i kada se bavi poslom koji zahtijeva stalnu prisutnost u javnosti. Fanovi su, gledajući njegove riječi, mogli osjetiti duboku iskrenost, što je dodatno učvrstilo njegov ugled ne samo kao medijske ličnosti, već i kao osobe koja zna balansirati karijeru i privatni život. Još jedan zanimljiv detalj koji je izašao na vidjelo je način na koji je planirano vjenčanje. Pozvani gosti su bili isključivo najbliži prijatelji i članovi porodice, a ceremonija je uključivala personalizirane elemente koji reflektuju zajedničke interese mladog para. Svaka sitnica, od dekoracije do odabira muzike, bila je pažljivo usklađena sa njihovim stilom i osobnošću, pokazujući koliko je ovaj događaj bio intiman i značajan za Zorana. Raniji znaci tajnog planiranja mogli su se naslutiti kroz njegove javne nastupe i intervjue. Primjećeno je da je u posljednjih nekoliko godina u emisijama davao diskretne aluzije o privatnim promjenama u svom životu, često kroz šalu ili metaforu, što je, gledano unazad, djelovalo kao priprema publike za ovo veliko otkriće. Na primjer, u jednom od intervjua u svojoj emisiji spomenuo je nešto posebno što ga čini sretnim van ekrana, što sada dobiva potpuno novo značenje u kontekstu vjenčanja. Također, reakcije njegovih kolega iz medija i prijatelja koji su prisustvovali događaju sada su postale zanimljiv dio priče. Izjave o njegovoj radosti, suptilne geste i osmjesi tokom ceremonije ranije su možda promaknuli javnosti, ali sada se mogu interpretirati kao potvrda koliko je ovaj trenutak bio emotivno snažan i važan za njega. Svaka fotografija ili videozapis sa vjenčanja
koji je bio ograničen na privatni krug. Sada služi kao dokaz koliko pažljivo je sve bilo organizovano, čuvajući intimu i posebnost događaja. Ono što posebno fascinira jeste kako je Zoran uspio kombinovati svoj javni imidž sa ovim privatnim životnim događajem. U javnosti i dalje zadržava svoj prepoznatljiv humor i satiru, dok u privatnom životu pokazuje emotivnu dubinu i posvećenost. Ta dualnost njegove ličnosti je jedan od razloga zbog kojih je njegovo vjenčanje privuklo toliku pažnju. Fanovi i mediji sada vide da iza javnog lica postoji složen i pažljivo balansiran privatni život, što ga čini još fascinantnijom ličnošću. Kada govorimo o trenutku kada je Zoran Kesić zaista postao prepoznatljivo ime u javnosti, ne možemo zanemariti niz događaja i odluka koji su ga postepeno vodili ka tom vrhuncu. Njegova karijera nije eksplodirala preko noći. Bila je to pažljivo građena putanja, koja se oblikovala kroz godine posvećenog rada, učenja i prilagođavanja publici. Prvi značajniji iskorak dogodio se kada je preuzeo ulogu u emisiji koja je privukla široku pažnju gledalaca. Mjesto gdje je njegov humor, oštro zapažanje i sposobnost komentarisanja društvenih pojava došli do izražaja. U Beograd, na setu i iza kulisa, Zoran je pokazao da nije samo voditelj, već i osoba koja zna kako zadržati pažnju publike kroz kombinaciju satire i ozbiljnih tema, što je ranije bilo zapaženo samo od strane kolega i bliskih suradnika. Način na koji je gradio svoju karijeru otkriva da su neki od znakova njegovog budućeg uspjeha bili prisutni mnogo ranije, ali ih javnost tada nije primijetila. Njegova sposobnost da čita reakcije publike, da prilagođava ton i tempo emisije, te da u svakom trenutku zadrži kontrolu nad razgovorom, nisu bili slučajni. To su bile vještine koje je razvijao godinama, kroz male ali ključne nastupe u lokalnim i manjim projektima, koji su sada, gledajući unazad, očigledno postavili temelje njegovog velikog uspjeha. Posebno zanimljivo je da su i u privatnom životu postojali signali koji su odavali njegovu ambiciju i spremnost za veće izazove. Diskretne naznake kroz intervjue u kojima je nagovještavao promjene u profesionalnom smjeru i svoje ideje o širem utjecaju na publiku. Sada se mogu sagledati kao prvi koraci ka pozicioniranju imena Zoran Kesić, kao sinonima za satiru i kritički komentar u medijima. Još jedan zanimljiv detalj koji je sada izašao na vidjelo jeste način na koji je Zoran balansirao svoju privatnost i javni život u tom periodu. Iako je bio sveprisutan u medijima, pažljivo je čuvao pojedine aspekte svog privatnog života, što je stvorilo određenu dozu misterije koja je dodatno pojačavala interesovanje publike. Ti mali, na prvi pogled nebitni detalji, poput diskretnih spominjanja određenih projekata ili putovanja, sada se mogu tumačiti kao promišljeni koraci ka jačanju njegovog profesionalnog brenda i postepenom sticanju popularnosti. U konačnici, trenutak kada je Zoran Kesić zaista zasjao u medijskoj sferi nije bio izolovan događaj, već rezultat dugog niza pažljivo odrađenih poteza, znakova predznaka i godina predanog rada koji su ga postavili na mjesto gdje ga publika danas prepoznaje i cijeni. Svaki intervju, svaka emisija i svaka diskretna naznaka u ranijim godinama sada dobija potpuno novo značenje u svjetlu njegovog uspjeha i statusa u javnosti. Iako je danas Zoran Kesić prepoznatljivo ime u medijima, njegova ranim život i djetinjstvo otkrivaju mnogo toga o njegovoj upornosti i karakteru. Rođen i odrastao u Beograd, Zoran je od najranijih dana bio svjestan važnosti rada i discipline. Njegova porodica nije imala bogatstvo ni status, ali je bila ispunjena vrijednostima koje su oblikovale njegovu ličnost. Poštovanje,
znatiželja i želja da se svakodnevno uči i napreduje. U školskim danima Zoran se isticao ne toliko zbog lakoće učenja, koliko zbog svoje radoznalosti i sposobnosti da promatra svijet oko sebe. Nije bio dijete koje traži pažnju, već je promatrao i slušao, upijajući detalje koji su kasnije postali ključni u njegovom medijskom izražavanju. Nastavnici su primijetili njegovu sposobnost da povezuje činjenice i stvara kritičke zaključke, što je bio prvi pokazatelj budućeg talenta za satiru i analizu društvenih pojava. Još jedan znak koji se tada pojavljivao, a koji je sada jasniji, bio je njegov interes za humor i igru riječima. Čak i u ranim godinama, Zoran je znao improvizirati šale među prijateljima, koristeći ironiju i duhovitost da izrazi svoje stavove ili komentariše svakodnevne situacije. Ti momenti, koji su možda djelovali kao obična dječja zabava, kasnije su postali temelj njegovog prepoznatljivog stila u medijima. Porodični život također je igrao ključnu ulogu. Iako su postojale materijalne poteškoće, roditelji su pružali podršku i ohrabrivali Zorana da slijedi svoje interese i razvija svoje talente. Ove rane lekcije o upornosti, kreativnom izražavanju i samostalnom razmišljanju oblikovale su njegov stav da je moguće postići uspjeh kroz trud, pa čak i u okolnostima koje na prvi pogled izgledaju ograničavajuće. Ulice i školski prostori Beograd bili su njegovo igralište za učenje života, gdje je promatrao različite ljudske karaktere i društvene dinamike, bilježeći mentalne zapise, koji će kasnije koristiti u svojim emisijama. Svaka mala interakcija, svaki izazov ili frustracija služili su kao škola života i tiha priprema za javni život koji ga je čekao. Ako želiš otkrivati nove detalje o poznatim ličnostima, saznati nepoznate činjenice i slušati priče iz dubine, pridruži nam se. Pretplati se na kanal, ostavi komentar i podijeli svoja razmišljanja. Tvoja podrška nam omogućava da stvaramo nove sadržaje i dopremo do još